walau kayo kafir, walau kayo wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Babad, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mauli mga tatawag ng mga rin sa kita ng gawad bawang pagsalit sa silang pagsalit at silang pagsalit naman kita yung hari natin pangasiran sa ako. Kaya ito, yung sabat ko na kabalikan siya sa lawas tayo sa Facebook, YouTube, balat na siya mga tatawag ng mga rin Inshallah, hindi nyo sa itong pangasiran yan, patungtong way ng gawang sa panagtahan at tuwan Rahman umat Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirain dito mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Kaya rin isab kami mga kamaumaasan sing kamu ha kabiyaksahan. Umatud na isab kami kanap pangadyan. Maun pahadarat sing kamu. Hari indiin nasadyain abutan insuarain. Adapun hingga na pangadyan yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat kapituan tagwalu Suratun Nahl. Di ayat ini mga kakasisin Allah Ta'ala aw ni patumtum kato taniusin Tuhan taniu Rabbul Alamin bang natu ini tumtumun mahinang siya karayawan dunya iwan karayawan adlaw akhirat.
Ampay piyagpapanjarihan ka to taniw. Maghinang marayaw, pakabuhi, pakayaw na kabuhi. Aula-aula, maghinang marayaw, pakabuhi, lutuon, pakamatay. Amod tin piyagpapanjarihan ka to taniw sin Allahu Ta'ala, ingan niya magtag-ipon atawa magibadat tunggal pamahasos si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Aula-aula na ipatumtum ka to taniw. Yari kita niyo haruhulan singkatan duhulan. Umat hinapusan. Umat sa taud-taud. Damikian umat sa taud-taud, manay kuriri nga kabayaan, sintuhan alupon nila yung kabayaan nila. Dahil nga sa babiyad to, ulong iwan lasa sinallahu Ta'ala, kanila hadunya, iwan kanila haadlaw kana-kana. Murah-murahan mga anak ka po, bang mayan kita niyo makalamod, dahil mga kalasahan sinallahu Ta'ala hakabuhi, aula-aula na kalasahan hakabuhi dahon pakamatay. Dahil ngawanta niyo mga anak ka po, impalman sinallahu Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Piyawaitan kita niyo sinallahu Ta'ala, in Tuhan tunggal magbabaya-baya siyara. In Tuhan makaraos. Singkatan unu-unu pakaradyaan, tunggal daim mahasut si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hipapahugot yadto haatay na to, hipapahugot yadto hapangatud na to, hipapahugot yadto hapangdungog na to. Ang kanyad to pahuguton, hawat supaya makusog iwan marayaw impalsugpatan, antara sinipon iwan tagipon. Supaya siyari mabutas, signal antara niya iwan sintuhan niya hakabuhi aula-aula na hadlaw kana-kana. Mga kakasisin Allahu Ta'ala, wallahu tunggal dain Allahu Subhanahu wa Ta'ala, magbabaya-baya, pimpitong lapis langit, iwan pipitong lapis lupa, iwan sinautan niya. Aula-aula magbabaya-baya, sinadlaw kana-kana. Pagka siya'y magbabaya-baya, ipatumtum ka to taniw, akhrajakum min butuni ummahatikum. Biutang kamu, apang kandangan sin ina niyo. Bang mabut na inwaktu, paguwaon kamu sinallahu Ta'ala, dahil nga pakandangan sin ina niyo, harap pa dunya, bukon harap pa adlaw akhirat. Bukon magdirect madto, di hadunya. May tayad to, sabab sin aun agarun na to, aun atulan na to, aun janji na to, iwan sin mahasud si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak ka po, di hayat ini, ikaisay patumtum sinallahu Ta'ala kato taniw kawasan niya. Kauhaan tagupat ka jam, suwayad tumahugot. Sababing syaitan, iron niya inhugot.
Bang naigin hugot, kasublihan sin mahugot dugay. Ampain syaitan biyaitaan na kita niusin Allah Ta'ala. Banta niya, iwan banta sinanakapuado. Para kala da kulaim banta. Subay kau nagsasadya, sanjatay pangato. Inday au sin pagbantahan, tarat na tuiwan sin syaitan. Bukun daing kato tanyo yung sanjata, wat bang daing kato tanyo yung sanjata, ridamugan syaitan. Pakayun na tuman, piyakay na tuman yung sanjata daing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tihalaw na yung syaitan. Na siya magtapuk-tapuk. Sabab di siya mabaya dumungog, di siya mabaya kimita. Sa lukay yaunin sanjata, piyapakay si mga bariman usugi wang bariman babae. Mga anak po, ipapahugot yadto in Allah Subhanahu wa Ta'ala in pagtuhan kaniya. Qadirun ala kulli syai. Makapagbaya, magbabaya-baya sinuno-uno pakaradya. Daing mga pagbaya niya, wayroon makaraos tunggal da siya. Biutang hapakandangan sinina niya. In tiap-tiap takaina. Kawasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bukun kawasasin ina niya, bukun kawasasin ama niya. Kawasasin Allah Ta'ala kan ina niya, kan ama niya, iwan sin siya halawm simpakandangan hina niya. Ummahatikum, mga kainaan niyo. Puasin la sa patuhan. Puasin pagtagipon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyamud. Papagbaktiun kita niyo pa ina iwan ama. Ipapalasain Tuhan mo na. Papagtaatan mo na in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang panatiyapil. In nakasugpat. Wow. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Papagbaktiun haina iban ama. Puasin pagtagipon niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakababak siya ibadat marayauhan tara na iwan sintuhan niya. Nakababak siya ibadat hantara niya iwan sin maumaas niya. Napasandong ako no hamasamu ini biyaon. Kaya kuya randa kau sintuhan na pagibadat mo kaniya. Kaya kuya randa kau sintuhan na bakti mo haina mo iwan ama mo. Kaya kuya randa kau sinina mo iwan sinama mo. Mga anak po. Amo yating kagunahan na to aula-aula yari kita niyo. Hama siya ri na mahalulay in tao. Ri niya na mahalulay problema niya isa-isa niya. Di niya na mahalulay problema niya halaumbay niya. Di niya na mahalulay problema niya kamatauran. Apabilay manusia, mutas siya rin nga kabayaan sintuhan niya, iban mutas siya rin nga kabayaan sin dua maas niya pangakariha kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bating kabayaan sin syaitan, tungod pa Tuhan, tungod pa magmaas, bulak. Uturunin pa sugpatan mo tudyo pa Tuhan. Uturunin pa sugpatan mo tudyo pa ina mo, pa ama mo. Naunin pa sugpatan pa kusugon. Sarap. Kaya sarapan sin pagkaon. Kaya sarapan sin pag-inom. Kaya sarapan sin
panyap, kaya sarapan sin badyo, kaya sarapan sin pagpasyal. Sarap iwan lanab. Sa baba mo adto, ingka na naman nila kauhaan tag-upat kajam. Diha ayat ini. Bangin tao kaya sarapan sin pagkaon, sin pag-unom, sin pakayan, sin ununo na pakaradyaan, impuunan sin masarap, impuunan sin malanab, lanab sin atay, lanab sin pikilan, lanab sin makadakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Waira lanab niya sin pagkaon, bang di makadakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, istadi marayaw sin tawbiyaw, mangbiyadin in sarap sin pagkaon. Istadi marayaw sin tawbiyaw, bangbiyadin in sigla magluto sin pagkaon. Wala istadi marayaw. In lanab sin magtaat, in sarap sin magtaat, pallahu subhanahu wa ta'ala. Na, paiman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos niyo, magtaat kamu patuhan niyo. Pagtaat kamu araw maas niyo, aula-aula na hiina niyo. Duang katahon siya dalan hina niyo masakit. Nainayama niyo masakit. Bukod na masakit. Ay nagsandal tuod. Hiina na to. Dahil nga sa babyad to, ay ikaw magpamungmung hama sindukaing, ay ikaw magpamungmung haina sindukaing, uy mayta. Impamungmung mo, impaningad mo, hama sindukaing, paningad mo kanama mo. Impamungmung mo, iwan simpaningad mo, haina sindukaing, paningad mo, haina mo. Isindig ba ita yan? Piyabaitaan sin Allah Ta'ala in Nabi, piyabaitaan kita niyo. Amo yan ang kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makusog in parsug patanhan tara na to iwan sin Tuhan, makusog in parsug patan na to han tara na to iwan sin maumaas na to. Uno pendeta sin Allah Ta'ala. La ta'lamuna syai'a. Wairoon pangirab niyo hang sulagununo. Uno ini patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala mapuasin duayad to. Nikmat sa lagu-lagu. Kunin nikmat sa lagu-lagu yan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Malaingkan imbanu simpanya pabarantay ni pura in biyaita. Paman sin Allah Ta'ala, way pangingat ni uno-uno, tumagawa. Kawasa sin Allah Ta'ala, biutangan kamu halawm simpakandangan hina niyo. Pangdungog. Iwan pangita, iwan pangataya. Mga anak po. Ipatumtumin nikmat to ini. Nikmat pangdungog, nikmat pangita, nikmat sinjantung. Aula-aula yari sikit yari kita niyo masa fitna. Fitna pag-atud, fitna pagdungog. Tiyo-tiyo da kumanin umatud si Marayaw. Tiyo-tiyo da kumanin dumungog si Marayaw. Tiyo-tiyo da kumanin magbutang pamarayaw halawm sinjantung niya. Amura kuman bari iman usug iwan bari iman babai. Wa ja'ala lakumus sam'a. Pia panjarihan kamu sin Allah Ta'ala. Pangdungog yan kamu halawm sin pakandangan hina niyo. Dahil nga sabab yanin usug. Bang burus na inasawan niya.
Subay niya, piya kukuyag sadya. Ang payalawang pagsuntukon sing kaiwanan, pasusahon sing kaiwanan, sinyaon-aon hibutang sinallahu ta'ala, rihi kabutang doon kaniya, subay roon haasawan niya. Ni matirihil sinallahu ta'ala. Di kabutang doon kan ama niya, hipabutang doon kan ina niya, hipatumtum yaun sinallahu subhanahu wa ta'ala, ni'matus sama, ni'matul absar, wa ni'matul afida. Into nikmat yaun, pangdungog, pangita, iwan, pangatayan. Dahil nga sabab yan, ang mga hula dugaying, mamung na yung babae, huway ako lang niya nakaig dahil hawanak. Mangi, harap pa ba na marayaw? Huway siya nakawa na Muslim ang parimayaw. May ta. Himbukon palaw na Muslimin na ba ko? Hangkap ito, bugbog. Bukon ako buros suntukon. Buros suntukon sa pagpagwi, hilo. Ampay Muslim, bang siyamig deng habay. Kuya kanin asawan niya, kuya kanin anak niya. Pag-uwi, double kuyag. May taon diara niya kakuyagan, iwan double kuyag. Sumalam siya, nagdara siya sin, dahing kaniya, nagdara pa siya sin, dahing Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun niya inyaun, iwan salamun niya inyaun halawum. Dirihilan kay musintuhan. Ang anak ka po, Rasul sallallahu alaihi wasallam nawapat maninanak na Ibrahim. Dia sindi abak-dawakin luhat niya. Hinarikan niya si mga sahab, may tayan Rasulullah, sinag-iyan kau, di manjari magtangis. Nabukon siya nagtangis, dumu, luha, imanudengon niya. May tayad to, kalna sinlasa anak. Bangin anak malasah maas, bangin maas malasah anak, labi inlasa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Makatabang hakabuhi, iwan makatabang hakamatay. Ulong sinallahu ta'ala, dihilan, aupu darwa'a. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Al tak dakula sin ama. Hakabuhi niya iwan kamatay niya. Al tak darakula sin anak. Hakabuhi niya iwan kamatay niya. Hinangun na to gusi. Sabab gusi sa lagu-lagu, mga anak po. Na, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, balikan na to, waja'ala lakumus sam'a, wal absara, wal af'ida. Unang maksud dyan to, la'allakum tashkurun. At supaya pakayon niyo hipagsukur patuhan. Imeta ko magsuko, sintiyo-tiyo da. Indirihilan sintuhan na ipon niya, aon katan, way runin siro. Way piakari sintuhan pa dun niya siro. Aon katan, sumuragawa, aon mataod, aon tiyo-tiyo. Na, bang mo, ini matu, ini piakay hakabayaan sinallahu ta'ala. Hipagsukur mo intiyo-tiyo, hipagsukur mo rain mataod. Mga anak ka po, unimbiyeta di ka to, aun atulan sin pagsukuro. In atulan sin pagsukurin nagbayta di nga Tuhan. Hindi ka to, awla ama sa tayo ni. Thank you lang na bro. Bro, yung pagtag.
in pagsukur biyay ta diha ayat dahil nga mga atulan pagsukur hikaisa hudu usyakir lil mashkur magpatibabain atay sin kiarihilan hanagdihil nahisyon nagdihil Tuhan hisyon dihilan ikaw bangkaw kuyakan sindirihilan sintaukay mo saway lawing kuyag mo sindirihilan sinallahu ta'ala kay mo biyadin yan pa agara sadya inatay mo hakabayaan sin Tuhan inluhay na yung kabayaan sin syaitan ayaw ano yan mga Tuhan hikaruwa wahubbuhu la lasahain nagdihil kayo ay ikaw imihan tiyo-tiyo daw Tuhan kung kanila matao din ka ako tiyo-tiyo da lasaha sadya siya hikatu i'tirafuhu bina'mati recognize sa nikmat yan din nga Tuhan bukon mo recognize sa nindirihilan kay mo nagdihil, di mo recognize on. Long mumataw din dihil ka ako, malingkat. Bangkaw kaya lingkatan sindirihilan, tuway kaw kalingkatan karayawan sin nagdihil. Ang mga tuwan. Nabiha, uning majority. Atud paririhilan kanya sintuhan, wala niya piuji in nagdihil kanya. Rayan, mga anak ka po. Ini kaupat. Sana uhu alay, laggo siya. Ini siyo, amin nagdihil kay mo. Inalang mo tiyo-tiyo da ba? Kakausan da ba sintuhan patawron? Bang di mapataw doon kay mo, ha anak mo, ha apo mo, ha suring sing mo. Lapay rakaw na hoon, sabab ikaw yung puunan. Amin harag ko ini siya isa niyara. Pila na to. Inanak mo pila, inapo mo pila. Na, yaw na umahin ng pilot, aw umahin ng guro, aw umahin ng... Dahil nga sabab mo sadya. Na, ta'zimullah, laggo ka sadya, in nagpapanjari. Biya din yung kari mo, lumang laggo ka niya. Bijikring ihsanihi, tumtum hadin dayaw sintuhan kay mo. Bukunin tumtumun mo, amin dirihilan niya. Sa kawa, in tumtumun mo, amin nagdihil kay mo. Yan, mga anak ka po. Dahil nga mga surat niya, Allah yasta'milaha fima yakrahu wa yarhamu. Indirihilan kay mo sintuhan, ay mo pa kaya pahikaastul kay mo. Ay mo pa kaya hiyaram niya kay mo. Da pa kaya pahikakuyag kay mo, iwan hikakuyag sin iwan-iwan mo. Mga anak ka po, amuyad to, imbay ta katutan nyo. Mapuas din dito. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tashkurun. Supaya inakal niyo mangdahi pamagsukur sadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, magkagunaan kita niyo magsukur pa Tuhan. Sa taod-taod dirihilan sin Allah ta'ala ha ummatini. Ay lago-lago na sinini, makadto ko pa Saudi. Kakitaan min anak mo, ama lang na hinglaw ako, ama lang na yari kami nagpasyal, ama lang na yari kami nagtatawap. Rijiki, nikmat sa lago-lago, hikakusag sinatay mo mga rapatuhan, hikakusog sinswara mo, magtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, damik kaya ni kakusog, simpito ang gautabaran mo, magtagipon, pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din dito mga kakasisin Allah ta'ala. Unin iyang malansin mga bariman.
Aun saan iamalan si mga bariman. Banglaw mo bariman, hinda siyo sila yan. Bariman uso, giwan bariman babae, way na hikatu. Bangaw ni katu ay nakaulumamod. Uno yan tuan, iniamalan nila yan. Naasuwin hambuok. Ulama Rabbani. Alimun Rabbani. Maingat, mag-arama. Salta, wala siya miutas, di nga kabayaan sintuhan. Naasubo siya. Impangasubukan niya. Hisiu in tau barakal. Hisiu in tau barakal. Injawab niya, al-aqilu. Innamal aqilu alladhi alimal khair summa ittaba'ahu. Impagyanong tao barakal, piyakay na yung pangatud niya pamarayaw, piyakay niya yung pangdungog niya pamarayaw, piyakay niya yung inatay niya pamarayaw, ingat niya yung marayaw, ampa niya iyakad. Barakal yan. Mga anak ka po. Naasuboy ng buk babae. Inambuk babae inisab Rabbaniyara. Wala da siya miutas di nga kabayaan sintuhan, wala siya imibug silingkat sindunya. Hama sa sinabi. Harap niya pa na binangasubo. Ya Rasulallah. Kayfa yaksifa annil bala. Bihadiin. Inhi kaig deng kaku sing kasusahan. Bala. Mengkan way TV nila, way internet nila, way uno-uno nila. Inagi sinjunjungan alayhi salatu wassalam magpi kauharwa. Pasurun na kausulga hasabab sin bala yan. Iwan, maig na yung bala habaran mo, magpi kauharwa. Ngalaw na Rasulullah, piyon ko na yung sulwa. Naajay bin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may tapinin na yung sulwa, sinyaw ni masakit habaran niya. Inagin niya, Rasulullah, daway tak da sintuhan. In sakit, aun da ubat. Ampay sulga, bangkaw rin makadto amad mahunit. Kung napiyon ko na Rasul sallallahu alaihi wasallam in sulga, di ko napiyon, inamun, beta mo yadto, dumo akaw patuhan, ampa ako kaulian, siyon ko na in sulga. Dayan tuhan. Nabangyad to masa na to ini, piyon sintaw. Paumula na ako mga pilatahon. May takaulian da in sakit bang bukumpen umul mo sa gawain sulga mahunit jungjungun bang murihin ang uning kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tashkurun. Nahunin biyayta sin ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi. Pagkakunahan kita niyo mga anak po, kasabar tiyo sadya, kasabar sadya. Ing kasabar, harap pasulga si mga tao. Ing kasabar, pasanyangun sintuhan na dunya, iwan pasanyangun, hadlaw ka na ka na. Yadto mga anak ka po, dahil mga un. Na, piyag bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jumatuha umat ini. Dahil mga piyag bubuka-buka niya, innama akhsha alaikum, in piyag bubuka-buka ko, maghapin kaniyo rumatong kaniyo syahawatul ghay, napsu pamangi. Auno yan nakabutangin napsu pamangi yan, fi butunikum wa furujikum.
wa mudillatil hawa. Impiak bubuka-buka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laungun kita niyo sin nafsu na to. Laungun kita niyo sin syahwat na to. Hauno tungod yan. Hatian, pagkaon. Tayo maun sintian, unuunin pasuron mo. Intimutumtum sin nikmat pangdungog. Timutumtum sin nikmat pangita. Intimutumtum sin nikmat pangatayan. Kabayaan sa jasintuanin hiluon nila. Bangway na ikaluon, i-declare nila na puasa. Puasa sunnat sadya. Way penwajib. Mga anak ka po. Sunnat sadya. Ba'adallahu sab'ina harifan. Anina. Palayong kau ring pinal ka jahannam. Sab'ina haripa. Inlayo mo ring pinal ka jahannam. Impuasa mo sunnat sadya sinangka. Ang kaadlaw sadya. Na. Hauno pa nakabutangin ka pagbuka-bukaan sinabihan. Puasin magkaon na sadya. Magparaw na dya sin pagkaon. Paginom. Wapurujikum. Iwan ha. Aming private party. Yahudi wan Nasara, dakangan nila. Muslim, harap nila panikah. Nikah nikmat. Injina bala iban mulka. Yadto. Nagbubuka-buka ini sin Rasul sallallahu alaihi wasallam umat niya. Ini katong mudillatil hawa. Laungon kausin hawa nafsu mo. Imbari manusug ibambari man babae. Way tuputan sin mangi patian nila. Pagkaon di na tumupot. Pag-inom di na tumupot. Mayta, lialang sila sin atay nila. Lialang sila sin akal nila. Lialang sila sin pangdungog nila. Lialang sila sin pangita nila. Mayta nakalang aon parsugpatan mahugot panagpapandari. Mga anak ka po, naasubuin ang buhok ama sin anak niya. Inama naasubo min ahadis salihin. Nagtatagipon siya patuhan. Inanak niya nangasubo, tali na sila. Kanakauna sa dinama. In pangasubo sin anak ka ama, ama lang niya. Biya matao din hundong mo, rain sin, hibal mo. Unin aking sinama. La tafakkar kasiran. La upakkir kasiran. Di da ako magtali mataod. Na nagtali mataod na hinangkan tumali. Naunin beta ni anak niya, bal astaghfirullah kasira. Di da ako lang niya magtali mataod sa kawain piyataod ko. Astaghfirullahalazim. Piyataod ko yung lapal. Astaghfirullah. Itayan mga Tuhan. Injawab sin ama anak niya. Sabab, nanutis niya naman. Niyabo ko nuno. Kaya di na kaulong niya mga magpanglamod-lamod tuod. Nalaong niya. Way ko na piyataod din pagpikil. Way ko na piyataod din pagtali, matmabya ako kan tumali, sa piyataod ko, astaghfirullah kasira. Maita, pamansin Allah Ta'ala, istaghfiru rabbakum, innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhara. May talong nama, uno pendayaw. Ukawun kay mo sintuhaning katan, lawang marayaw. Tambulun kay mo yung katan, lawang mangi. Indayaw sinunok. Na murah-murahan, mga anak ka po, tub-tub na rin to.
Kanapan nato dakuman, miabot nin waktu. Magunay-unay kita niyo, pagtayaw na nato, ing kabayaan sin Allah Ta'ala. Yari kita niyo hamatsa, mataw din tatandasan. Inggapi anda sin Allah Ta'ala, amura immagada kanabihan, inggapi anda sin Allah Ta'ala, amura immagad, sin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'al Allah Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ako, para na mga pumaan, malikat-likat pengajian.